Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalu salatu ve temu teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'na ve fa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen muteqabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme la sahla illa ma cealtahu sahla ve ente tec'al hazna iza şitte sahla. Ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz Fiqh-u Sira degan kitapta Şehid el-Allame Muhammed Said Ramadan el-Butini kitabından alabız Allah ise Sirani anglamak degan kitabı var. Ketken derste Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ны Хадижаны қолында işlegeni hem de Хадижаға үйленгенінің üstünden sonra Keba'ны Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Keba'ны işlegen saatlarında anda ülüşün hem de Keba'ны kesini tarihinde қалай bir kere şaşılıp қалай bir kere işlengeninin üstünde ketken derste söyleşkendik Allah ise. Bugün inşallah Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'na Allah'ın salamına olsun ömrü 40'a kirgende Allah'ın salamına olsun Allahu Teala yüreğine milletten ayrılmak, suyumunu yüreğine salat. Aytırga adamların içinde turalmayın, adamlardan ayrılıp sonra dorbuna tauğa çıkıp Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam keçeli ve tauda жүрген. Allah salamına olsun. Artık sizde bar toқтаған aslamısı turgan jeri ol Garul Hira dep alaydı. Gar degen dorbuna aytılады, Hira degen ol dorbunu atı bolğandı. Dorbun Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam jaşagan жерден Меккені Кәбаны қатынан Allah'ın salamına olsun Кәбаға жуық jaşagan. Allah'ın salamı аңа olsun jaşagan satında Кәбаны қатында jaşaganlar. Ахыр кеткен өмірге дері ол үй тұрған жері сақланып тұрғанды. Пейғамбарымыз Алейхиссалату вассаламны сіз аңлар үшін Кәбада хажылыққа барған адамла Кәба тауап еткеннен sonra Safa ve Marvaға жүрішті. Safa ve Marvаны Кәба жанына түл, тыш жанына қараған сатта Safa Marvaдан тышына шыққалай, алайда бұлай арбас шенеме көрдік. Алайда болған Пейғамбарымыз Алейхиссалату вассаламны үйі Allah'ın salamına болсын. Sonra кеткенде дейді Гару Хираққа кетіп, дорбуңа Хира деген дорбуңа ол северо-запад орысша айтсақ Меккадан ар жанына болады. Ары шығып дейді Алланың келечісі Алланың саламына болсын, алайда кечелеп қалған екен дейді. Bir қауым замаллада 10 кечені қалғаны болған дейді. Bir қауымларда 20 кече деп айтқаны бар. Bir қауым замаллада айының затының қалып кеткені болған дейді саллаллаху алейхи вассалам. Айны шығып анда Tauda ol dorbunun içinde Allah'a kesişe sağışları, qaydam dünyanın üstüne sağış ete, Allahu Teala adamlardan ayırgın etet. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ны uydineniyaga, orça aytsak жаңызлыккын saylaydı. Allah Teala жаңыз turursa dep yüreğine o zatını bergen etedi. Anı Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'da aytgan inne hazil halvelleti hubbiba ila qalbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قبيل البعثة دلالة عظيمة جدا لها أهمية كبرى في حياة المسلمين عامة والداعين إلى الله بصورة خاصة. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ны uydineniyan üstünde ulu mağana vardı, ulu hikme var, mudrost orçça aytsak. Allah'ın üstüne Allah aytsap saat söyleşe barıq biz. Hem de peygamberliğini Allah'ın salamına olsun hazırlığında peygamberlik hazır bolunalı ve Allah Teala yüreğin hazır etken deydi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ны dünyadan ayırıp Allah Teala'nın sözlerin kültürüçe etken de bala aytadı. Allah'ın salamı anga olsun. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Garul Hirağa жүрген saatta, dorbuna жүрген saatında Allah'ın salamı anga olsun. Bargan saatta deydi, beri hızdan qaytırak hazına közü kıyme etti. Sonra hızdan qaytıp gelse de deydi, Hadija'nın akıllığı, o düşürünü, esligi akıllığı er kişi bolğanda, ana ayağısına söylgende ulu sebebi boladı. Hadija radiyallahu anha Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın katında turun bek sügen. Ama Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam milletten ayırıp dorbuna жүрge közü qaragan körgende anın içinde deyip kaygı etmegen deydi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a. Bari ese ayrı sözde söyleşken, qaydan barsan kesine sap bolun deget baş degende aytırga Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ны dorbuna barganda alına tıyğıç etmegende Hadija radiyallahu anha. Kelse deydi, keldi. Bir azık baş alsa azığını hazır etti berdi. Sonra kettim desen Allah sana yol versin dedi de ketti alay bolğan. Allah o halda halva Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam o halda halvada
уединение айтылады, халва деп алай тұрады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламны бірінші пайғамбарлығының белгілерінен де неді? Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам халвада отделяться еткені, бірлешкені. Екіншісі де дейді, халвадан sonra Алла саламанға болсын, кеше күн түшіндене көрсе, екінші күн күнді ол болып барғанда. Аңа руятын садиқа дейді. Ирхасат дейді бұңа. Ирхасат деген белгілі, Аллах белгілі беріп барған. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның жүрегі тазаланғаннан көре, Пайғамбарымыз алейхиссалам жүрегі алайса таза болған, жүрегі hazır болғаннан көре. Аллах Тағала белгілі беріп барып, белгілерден бірісі дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалам кеше жатып шықпаса, түшіндене көрсе, екінші күнді ол болған дейді. Аллахтың саламы аңа болсын. Халва деген уединение жамағат бұл Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның сүннетінен де. Емді халва деген уединениені терең мағынасы барды har мұсылманның ішінде. Аллахтың жолына, артықсыз да Аллахтың жолына шақырған адам, не де Аллахтың жолында ішлеген адамға амалсыз халва керек болады. Уединение деген зат керек болады. Аллах бұла кесі қалырға, Аллах бұла кесі қалып құллық өтерге. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға Аллах Тағала Құранда айтқан етеді: "Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана лиман кана ярджуллаха вал яумал ахир ва закараллаха катиран." Сізге дейді Пайғамбар алейхиссалату вассаламның ішінде ұлы үлгі бар дейді. Аллах Тағала кім дейді Аллах Тағаланы izlеп, ақыратны izlеп, емді кім Аллахны көп зікір етесі деп Алла айтады. Аллаху Тағала Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның жүрегін пайғамбарлыққа hazırlagan етеді. Нек десең, Аллах Тағала кесі айтады: "Инна сануқи алейка қаулан сақила." Біз сеңе дейді ауыр сөзіні берік біз деп Алла айтады. Ауыр сөз берік біз аңа hazır еткелдік болғанда Аллах Тағала Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламны бізге де жамағат бүгінлікте мабу халва деген ол неді мағынасы? Жаңыз қалғаның Аллах ба? Аллахны ескермекні үсін айтылады жамағат бұл. Аллах Тағаланы ескермекні үсінен айтылады. Har адамның бойнында борчуды Аллай бір халвасы болуға күнде. Аллай бір уединениясы жоқ есе, адам иманын қаттырға мадар жоқты. Нек десең, біз дүнияда қатышып тұрабыз не түрлі ба? Günahlı бада, суаплы бада, кесіміздің жұмышларымыз бада, қайғыла бада, үй жұмышта, саби жұмышта бар да, адамның үстінен басқан сатта аны бошлатырға керек болған заман болады. Аны бошлатырға керек заманыңа кесіңе айырмасаң, аннан бері кесіңе тазалай алмайса. Ол қошылғана қошылып барса, екі бетлік көптен көп болып барады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам пайғамбар болған үшін да халвада тұрғанды, уединенияда талай заманны айлабла, Аллахын саламанға болсын, кетіп дейді, дорбында Аллахны ескерген дейді. Bir qavm aytırıq da ol Peyğambarlıqqa der bolğanda satda nege aytasan derge bolğanda söz üçün Peyğambar bolğandan sonra bolmaganda ol Peyğambarlıqqa der bolğanda tauda жаңыз қалғаны Peyğambarlıqqa der bolğanda bizge Peyğambar qaçan ülgüdü Peyğambar bolğandan sonra ülgü derik bizdə söz üçün Peyğambarımız aleyhissalatu vesselam Peyğambarlıqqa der etip turup Peyğambar bolğandan sonra o zatını qoymay oturğan ese ol bizge sünnet boladi. Peyğambarımız aleyhissalatu vesselam Peyğambarlıqqa der zatını etip turup bir qılığı болып, söz үшін айтырға жуықлық нұтқан адам, не де адамланы жазсынған адам, қарысуға болушқан адам, адамларға рызқыға болушқан адам, о затла сүннеттен ділі да. Пайғамбарымыз алейхиссалам пайғамбарлыққа дерді еткенді аны, Пайғамбарымыз алейхиссалам пайғамбар болғаннан sonra да еткенді. Ануға қалмайын Аллах Тағала Құр'анда да бұйырған етеді. Sonra Аллах Тағала бізге Құр'анда айтқаны Алла бір аятқа ес бөлге керек боласыз. Біз وَذَرُ ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ Qoyğuz deydi, tış günahlarını da, iç günahlarını da deydi Allah Teala. Tış günahlarını da qoyğuz, iç günahlarını da deydi. Tış günahlarını ellərini biləbiz də söz üçün. Urlağanı, tonağanı, havlesi, qalğan zatı ala söz etkeni, sözge qatışqanı köp türlü tış günahlar köp türlü. Alanın ulusu da vardı, geçesi de vardı. İç günahlar qaysılarla cemaat. İç günahlar, cürekte bolğan günahlarla. Tarlıq, zarlıq, aman innetlik, aman zat izlemeklik, anı kebek kızgançlık, o zatla varsa cürektedirler cemaat. Cürekte bolğan zatlarını içinden sen Allah bula, Allah'tan kesibla, Allah'ın kesibla birlikte kalıp, Allah'tan zikir etmegeli alanı tazalarga madarı yoktu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bolğan mıdı? Kes kalgan Allah bula, Peygamber bolğandan sonra bolğandı, köp bolğan. Bolğandı tül, har gün sayın bolğan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Artıqsa orazayda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam netkendi? İ'tikafga kirgendi. İ'tikaf degen ne zattı?
kesini Allah'a birge birleşip Allah'a kulluk etken. İ'tikafa degen zattan ayrılganга aytılады. Ayrılıp bir jerde turgan. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da Allahu Teala buyruğu bilan kesine aytgan hadisinde aytады. Abu Davud'un hadisinde keledi. Hadis sahih hadisde. Anas bin Malik'ten keledi hadis. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ne deydi? Hadisinde lan aq'uda ma qavmin yezkurun Allah Teala min salatil gadati ila tulu'i şemsi ahabbu ileyye min atiq arba'an min veled İsmail deydi. Menge deydi. Millet ba deydi olturup erten namazdan sonra esmeliyiz bayga cemaat. Bunu men körmeyme bir meşitte da. Kumuşta vardı Allah'a şükür. O sünnet kumuşta tilinedi. Başka yerlerde görmeyeyim. Allah Teala kesi Peygamber Aleyhisselam sünnetinde var anasını Allah kesi versin. Ne deydi? Lan aq'uda ma kavm. Bu sahih hadis. Abu Davud'da keledi. Men deydi erten namazdan sonra oturup millet ba zikir etkenim gün tüygen için süyümlüt menge deydi. İsmail Aleyhisselam'ın sahabilerinden 4'ünü başına boş etken neyse deydi. İsmail Aleyhisselam'ın ulanlarından 4 adamını başından boş etken neyse deydi. Adamını jaldan başından boş etkenini soğan bilesine ne boğan? Kim deydi? Adamını jaldan başına boş etse, nençe cigi böyleyse Allah bir cigin Allah Teala başına boş et degen. Cehennemden. Dolayı sen birevlerini jaldan başına boş etsen Allah senin cehennemden başına boş et. Peygamber Aleyhisselam da ne deydi? Erten namazdan sonra deydi. Olturup deydi. Zikir etken adamla ba. Birge zikir etkenim deydi. Allah neskergenim. Menge süyümlüt deydi. İsmail Aleyhisselam'ın ulallarından 4 öğlenini başına boş etken neyse deydi. 4 öğlenini. Allah bir mağana bergen. Allah salamanına olsun. Qalay zikir etege gerek bize sorgun etebiz. Qalay etilinedi? Hadisini aytdın, qalay etilinedi deb aytadi da. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sahabaları sıfatlagan etildi. Erten namazdan sonra deydi. Biz oturup deydi, zikir etken saatımızda deydi. Zikir etken saatlarında Allah bir sır turayık deydi, zikir etken saatte kanatlı kelip başımızga minse de acaşırık türlet deb aytadi. Aytırgan adam Allah Teala kesin boşlagan etken. Kımıldamaydı, tepsemeydi, oynamaydı. Sonra bayda etilgen zatlaga köp türlü ötürü kaparla çıkarıldı cemaat. Bayramın sayın jıyılıp, alayda tepsep, alayda sekirip zat degen jauğun ese da tüzlük ba jauğuluğu etneme. Nege aldaysa adam bana? Kaçan görünse bayda adamını tepsep da, sekirip da, türlü zatla etip da. Neydi bu? Barmağı zikir etmeyiz degen manası cemaat. Baya tepsegen nemetken baya sizge diskotekan bu. Baya tepserçe, nemetirçe. Ne kaparlan söyleşirle? Adam uyallandım etmeydi Allah zatlan söyleşirge. Mayna mecgitke jıyılıp anda sekirip tepsep Allah zatla tilleydi. Aldağan etildi. Kelgelle körgelle varsa netilgen. Zikir etilinedi. Allah'ta olan eskirgen etebiz. Barmadı sünnette olazat ma sahih hadiste. Abu Davud'un hadisinde Albani ne türlü çıkıganda da bunga Hasan deb çıkarılgan. Daif et almaganda. İki hadiste bala aytgan. Ama Abu Davud kes aytады, sahih hadis deydi bu hadis. Aytады, men deydi, erten namazı kılıp boşagandan sonra gün tüygen için cemaatla zikir etkenim, cemaatla deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Zikir etkenim menge süyümlüt deydi. To есть hayrı köptü deydi. 4 kulunu başına boş etken neyse deydi. Anı hayrullut deydi. Bir dolu hayrı var. Nek desen Allah Teala o zamanda düşüret. Nürünü da Peygamber Aleyhisselam hadiste aytqanlay, "Qumi fashhadi rizqallah." Qayta kel Fatima'nı çıkıp durgan körgende erten namazı kılıp kızını uyatkan etken sallallahu aleyhi ve sellem. Tur deydi kızım deydi Allah'ını rızkısına şagatlık et degendi. Rızkısı deb altıqla kömüşlem kelgende. Rızkısı deb Allah Teala nür kelgende. Adamны yüreğin jaşnatkan etkendi. Allah Teala yüreğin Allah'a baylagan etken. Andan ulu zat ne terge bu? Bizni назначениябызды Allah Teala Kur'an'da aytqanlay. Dünyada bizim назначениябыз ne zattı? Allah ne deydi Kur'an'da? "Oma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun." Men jaratkanmady jinni adamны da жаңыз kulluk eter üçün degen Allah Teala. O saatda sen kulluk etүүчү bolganыңы четкен etese, Allah'a kulluk etken tatuğun anlagan etese, Allah Teala nürüne şagat etese, o zamanla da o közüңde çuklamay tursan, Allah'a zikir etkening bolsa. Ondan sonra aytады Peygamber Aleyhissalatu vesselam başka hadisinde, "Ve an aquda ma qaumin ba'da'l asri ve en yaquda ma qaumin yazkurunallaha Teala ba'da'l asri ahabbu hatta gurubi şems ahabbu ileyye min an a'tiqa arba'a deydi. Men deydi ingirde deydi ikindinden sonra oturup cemaatla namaz zikir etkenim deydi. Gün batqın için deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Gün batqın için
4 адам başına boş etken neyse, bayda İsmail'ini sabiler de aytmaydı. 4 adamın başına boş etken neyse, süyümlüt deydi. Kallay suapını büyürlükte biz tas etpirabız. Joktu, sünnette jok deyen koy. Anıt geldi aman ötürüklü kurap, ötürük sözde aytıp, tepsegen etelle, o kıçılık sıyt etelle baştelle degen bari cemaat ötürüktü, o zatlağı söylüge jaramaydı. Allah Teala bizge o iki zamanı Kur'an'da köp türlü jerde aytkan etip. Sabbih isme rabbikel a'la. Allah'ına tasbih et ulu atın eskirde deydi. Köp yerlerde o sabbihu bil aşi vel ibkar. O sabbih bil aşi vel ibkar. Tasbih et deydi. İngir sayında, erten sayında. Erten sayında, ingir sayında köp türlü ayatlarda bu aytılgan etet. Bu erten ve ingir adamını, Müslüman adamını yüreğin Allah'a baylayan zamanlarla. Erten ve ingir Müslüman adamını yüreğin dünyadan tazalagan zamanlarla. O zamanlarda Allah bulgan satında kalgan zamanlarda Allah Teala bolorga bilek bolgan zamanlarla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisinde aytkanlayına erten mölekle deydi ki bölüneli. Ertengi mölekle ve ingirgi mölekle. Allah'ına uşungalar erten zamanda ertengi mölekle kelle ikinden sonra ingirgi mölekle kelle deydi. Erten zamanda seni qaysı halda körsele o halda cezallah sen deydi. İngirgile de seni qaysı halda körsele o halda cezallah deydi. Toyist erten ma zikir etkenliğin içinde cezalsan sen ingirge de zikir etken halda cezalsa Allah'ın alında. İngirde de zikir et Allah körselemeyekle tanga der zikir etken sanası Allah'ın alında. So bu zatlarını biz kaçırga jaramayt cemaat. Allah Teala ne degende? "Vazkur isme rabbike ve tebattel ileyhi tabtila." Allah Teala'nın atını esker deydi. Hem de at kulçat set Allah'tan deydi. Allah'a deydi. Bölün deydi dünyadan deydi. Etip görge gerekli cemaat biz bunu. Sorayak yaşauda ne çeker ettirgemiz bay? Olturup Allah'a bir bölüneyim ben de başımıza kelgem de Allah zat. Kim zikir ve küreşe ise kelgen dol başına. Niktesek olan cumuşudu. Başka türlü aytsak ma büyülükte söyleşken zatımızını praktikaya köçürge desek Allah zaman bugün casıdan sonra üyde otur da kesin. Bir yarım saatini cukka da es bilmegeli zikir et de bir kör. Estağfirullah de başla salavat sal Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Sonra bir bölük zamanını 15-20 minutunu otur da cukka savaş etmegeli Allah Teala'nın alında oturup Allah'a tarıkkanını, işini, Allah'a baylanganın, ters atlarını tarıkkanın, tüzöyle almaganını, işin alına barmagаны, kulluğunda yüreğin yumuşalmaganı, kalan tür zatlarını otur da bir tur o zaman çıktı bir kesekini. Bil senden sonra Allah senden sonra kişi yoktu. Bir zat yoktu. Ne ata, ne ana, ne geç, ne kardeş, ne rızkı, ne bir zat, ne problem ala, ne türlü problemin var ise de, ne türlü kıyılığın var ise de o közüde bölünürge gerekti cemaat. Bölünsen o sattan varsa, Allah sen aranda baylanın ne boğan. Bölünüp zaman ketergen amayın, savaşların çaçıbayla neyse, kalgan çotungdan ne köre. O kısa zaman içinde Allah nesker almayırsan, o seni işini, dünyanda etibaylangan işini, ahiret şunda betken işini, rezultatı, rezümesi oldu. Anlaşılmaz çayttın mı? Etik görüyor gerekli cemaat. Peygamberimize de Allah Teala halva ettirmeyeli peygamberliğini vermegen. Uydiyen yağa sıkmak Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ını uzak zamanını ayılabla peygamberliğini jibermegen de Allah Teala. O sebepten adam kes-kesden qaytıra gerekti. Gününde 1 saatın, 2 saatın Allah'la uydiniyat setere gerekse cemaat. Biz söyleşsek ne de biz Allah'ını süyebiz, biz Allah'ını alay süyebiz, alay korkabız, alay talpıyız degen saatinde bir soru sorulat. Kalday bir zamanını bölese Allah'a zamanını deybiz. Kalday bir zaman bölese. Aşına bölese, suğuna bölese, telefona en köp saatte. En köp zamanını algan telefonda olsa için. Telefona bölese, sabiylege bölese, rızkına bölese, ne türge bölese, sıyız mektep olsun eşikке çıkan saatinde bölese zamanına. Ama Allah Teala kalday bir zamanla. Allah Teala ben inanamadı Allah'a. Esimiz kaydıysa bir paralelni kulluk doktora gerekti. Anlaş aytamam bulayın. Bizde her zatta da paralelne barat. Ülgüsü ne zattı? Ben namaz eteme. Namaz etkelke paralelne kesim savaşlarım. Kur'an okuyma. Oku oturata paralelne savaşlarım barat barat. Namaza kirgen saatinde namaza kirgeli kadalatta şeytan da söz. Ne türlü zatını paralelne et barat. O paralelne doktor için sen uydiniyat istere gereksin. Uydiniyat etip yoktu. Ne cumuşun da yoktu, ne sözün de yoktu, ne işin de yoktu, ne bir zatın da yoktu, ne adamın da yoktu. Allah'la sensiz canınız. Dep malay kalsan, o sattan laysa kesini, kallay bir bağın boğan. O sattan laysa kallay bir baylangas Allah Teala. Söyleşkenin Allah'a paralelne minanası olsa keskin minanası. Allah Teala'nın aytkan sözü var mı? Bizde o tabattal ileyhi tabdila.
бөлін Аллахқа целиком деген, отключаться дейді. Отключаться дейді Аллах Тағала. Аллахқа айтырға есің кетсін Аллахқа дейді. Адам былай бір сақламай тұрғанда бір игі зат болса, бір бөлінеді адам былай есаңға кетіп қуанып жүрегі да саны да болғанда қуанғаны, бір рызқы түшкен болса айтады, табай көп бір сақлама зат түшіп қалған болса, аңа бөлінген етеді. Аллаханнан да бек бөлінерге керек болғанын айтады Аллах Тағала. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Bir kavme deydi, Allah'tan başka bacırstola kulluğu teyli Allah'ını sügünçe söyledi deydi. Allah. İdollan Allah'ını sügünçe söyledi deydi. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ. Ama Allah'ını barından da bek söyledi деген. Boğan zattan da Allah Teala'nı bek söyledi balaytadı. Süymek ol baylanmaktı. Süymek uşaq etesi Allah'la. Kesin turgalaydan uşaq etesi. Kaygını aytasa, tileğini tileyse, jarsuğunu söyleşesi Allah Teala. Oldu zikir de bana aytılmadı. Söyleşin nemeni al ayak sattı. Dünya nemeni aytırsa biznes deyiz. Biznesmenlerini, самый успешный biznesmenini ülgüsünü alıp karasan da biznesmenin de uyduniyası olmayan biznesmen yoktu. Niye de uyduniyası? Adamlarla söyleşip uşaq etip bara beri kere turgandan sonra үйüne qaytsa kesine kelgen etedi. Kağıtlarını çıkarıp жазған etedi. Bayda ters mettim, bayda tüz mettim, bayda ol raşotun tüz oldu, bu raşot tersim oldu. Bayda қалай етем деп адам kesip қалады. Allah қалғанның үстінен de Allah Teala ne deydi? En mullu biznesте ол болғанын айтады. Tijara. Allah Teala ne deydi? İnna Allah iştara minel mu'minina anfusahum ve amwaluhum bi enne lehumul cennet. Allah Teala satıp alған deydi. Müminlerini nafslarını da, rızklarını da deydi. Satıp alған deydi. Anı karşılığına deydi, cennetini verecekti deydi. То есть sen полностью Allah'ını kısa, ana aytqanlar. Sonra zikir etken saatinde, olturgan saatinde eskergen etse. Ne eskerese? Allah Teala'nın sözün. Allah Teala ne deydi? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Men jaratkan adamını deydi. Men bilemen nafsı anga vasvas etken deydi. Allah Teala jaratkan bizni. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz anga joqpuz deydi, boyunda kan tamırına esi deydi. Allah Teala. Senin nafsın oyuna qalqa, men deydi seni boyunda kan tamırına esi joqma deydi Allah Teala. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Ondan arası Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İz yetelaqqa al-mutalaqqiyani anil yamini ve anil şimali qa'id. Ma yelfizu min qawlin illa ledeyhi raqibun atid. Deydi. İki canında deydi. İki caz durgan nemen var deydi. İz yetelaqqa al-mutalaqqiyani anil yamini ve anil şimali qa'id. İki canında kim öleyin var deydi. Ma yelfizu min qawlin illa ledeyhi raqibun atid. Bir söz aytılmaydı deydi. Anı kontrol etip жазып барған melekli болмайды deydi. Allah Teala وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Keldi deydi, ölüm esirliği senge kellikti deydi, hak kellikti ol deydi. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ. O sen kaçıp aylan azatta oldu deydi Allah Teala. O sebepten Allah ne eskergen adam Allah'a talpaydı. Allah'tan kaçkan adam kallayır kaçsa da Allah'tan kaçarga madarı yoktu deydi. O sebepten bayda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halvası. Oturgan saatinde eskergenin içinde zarlığını, içinde tarlığını, dışında adamların köskenin sen bir türlüse de, kesini gibi bilese de, Allah Teala ne deydi? Kur'an'da balil insanu ala nefsihi basira velev alqa ma'azira. Adam deydi keskesini arı körüp deydi. Sıltav çukka terek söçtere deydi. Men kalgalığını dışında kesimi alında kesimi arı köystürge bolukma, sözlerimden söyleşirge bolukma, tam adamını köylünü alırga bolukma, ne türlü zatla bolga boluktu. Allah'a kesin aranda sen neyse gibi de sen kalın Allah Teala. İçinde zarlığını, içinde tarlığını, amanetini, bir kavim günahlardan kurtarılmay turganımızın kesip bizne kalgalardan yaşayıp turgan günahlarımız, köküstürge zeminanga sak bolup turgan günahlarımızı alan kimge tarırga gerek biz? Jaratanga tarırga gerek biz Allah etsa. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da Allah'ına salamanga olsun. Allah Teala yüreğine o suyumunu salıp adamlardan ayrılıp kesi kal degen. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da kesi turgan demedi Garul Hira'da barıp kulluq etken saatte deydi 10 minut 10 gün 20 gün ayga deri kelmeyle kalk etkeni
boğun eкен дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам анда. Ол себептен har адамға жамағат бізге, har biri бізге bu gününde Allah'a bergen zamanı bulmaymalar yoktu. Başka türlü aytsak, har gününde Allah'a bergen zamanımız yok ise biz lisemeriyada turabız. Namaz eteyesek de, Kur'an okuyesek de lisemerliğe namaz etmeyle de aytmaydı Allah Teala. Lisemerliğe zikir etmeyle de aytmaydı. Allah Teala aytadı, münafıklığı deydi. Allah'a hillikket ergizeli, Allah keslerini kaytaratı, Allah'ın hillikkelerini deydi. İza kamu lissalati kamu kusala. Namazga söyleyen satta deydi, erinip turalla deydi. Yura'unen nas, adamlara köz bağlılık ötelletken işlerinde deydi. Bir suab işnetse de köz bağlılık ötelletken. Ve la yazkurunallaha illa qalila. Allah'ta olan deydi, bir kesik zamandan sonra eskermeyle de olaytat. Bir kesik zamandan eskererle Allah'ta olan de olaytat. Çırt eskermeyle de baytmaydı. Münafık eskeredi. Ama bir kesik zaman eskeredi. O sebepten kaytayak kesi bizge, biz kaydabız. Münafıklı da biz mi? O Allah'ın eskergeli de biz mi? Umar ibn Hattab, Umar bola turgallayına, Huzeyfe ibn Yaman'a var sorup durgan deyim, men litsemirliğine tizgillerinde men var mı yok mu deyip. Huzeyfe ibn Yaman, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na taşasın saklagan adam boğan. Sonra qarap deydi, Huzeyfe ibn Yaman canazıga söylese, Umar da söyleyen, ol söylemese, söylemegen. Bir kere deydi, bek kıyın tiyende, Umar deydi, la korku halga kirip deydi, kelip ala aytat. Ey Huzeyfe deydi, Allah'tan tilegim sen yol deydi. Peygamber Aleyhisselam'ın taşasını açtırıp da aytmayma deydi. Kesim kaygılma deydi. Men barmam ol tizginde olsa yok mu deydi. Men barmam ol tizginde olsa yok mu deydi. Biz kalay saçtı biz salay dünyanı ekip etletip kesi biz alamakla deyip dursa. Biz adamlara litsemere de baytır acı git biz. Kes bizge söyleş almayız ana. Umar aytar da kesme korku baytama deydi. Bir ayt deydi, men deydi, men andamam türleme degende. Huzeyfe ibn Yaman ne deydi? Yok sanda degende. Ala aytkanda kuvançın uç kıyır olmadı deydi Huzeyfe ibn Yaman'ın. Asırı kuvangandan deydi Umar, kuvanç işine kir almaydı deydi. Aytırga litsemerleden. Sonra sahabalana bir kavimler aytadı, adraktu 70 badriyan. Bu nes böleyik cemaat. Badrilen deydi, Badır'da kazavat etken 70 adamga tübegenme deydi biri. Barısı deydi, keslerinde münafıkmayın, mende bir şekilleri var etti. Barısı. Allah Teala ne degendi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne deydi? Badrile'de kazavat etkenlere bir türlü bir privilegiya bergen. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra kişi çok aytkan, bu aytkan eken Badrile'ge çok aytmaz degen. Men bilmeyme deydi. Allah Teala alan yüreklerine karap o gün deydi kazavatın zamanında. Bir günden arı ne süsegi zannet hizmetini keşkemedi baytkan ise bilmeyme deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ol Badrile'de ne deydi? Allah bizge aytkanda biz endi boş buzunda geldi. 70'ne tögeme çeşitli keslerinde ekip etliklerinde şekilleri var etti. Korkman entiyeli keslerinde ekip etlik bolga deydi. O sebepten bayda bizde kerek zat. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na halvası bolgan ise bizde bolgam kerekti dep sorgan zatda ho bolga kerekti. Sünnet miydi? Sünnetti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na hadisini ayttık da artık size kaysı zamanladı. Ol erten namazdan sonra, ikindiden namazdan sonra ne de keçe zamanında tur da namazda et, Allah'a kulluğu kesin kalgan közüledi. Ana da halva dep alaytılmadı. Bulayda nemeni İmam Şatibi radıyallahu anhu analay bir sözü vardı. Ülgüge saladı. O Allah'a kulluk etkelle kesik kalıp Allah'a ençi kulluk etkelle bu. O tüz paralelni kullukta bargalların üstünden alaytat. Faddarbul evvel halu men ya'malu bi hukmin ahdil İslam ve akdil iman min gayri zaid. Birinci ülgülerdeydi adam bana Allah'a buyurgan İslam'dan, imandan etken borçlarını etip baralla cuk koşulmaydı Allah'a deydi. Cuk koşulmaydı. Bir aydan sonra da bir halda turadı. Yıldan sonra da bir çat turadı. 10 yıldan sonra da bir çat turadı. Cuk türlenmegen. Ol namazını etedi, zekatını beredi, sadakasını beri köşet, rozasını tutadı. Cuk türlenmeydi. Namazı türlendirmeydi bunu deydi. Ve sani ikincileri o deydi. Kimli Allah, kimli Allah ve kesleri kalgan adamlar. Kimli deydi keslerini hesap etken adamlar. Kimli deydi keslerin boysundurgan, çınıktırgan adam Allah'a. Allah ne deydi? Halu men ya'malu bi hukmin galabatil khawfi ve raca vel muhabba. Allah işleyen zatta deydi. Allah'ını korkuları, izlemekleri, süyümleri koşulgandan koşulup barat deydi. Allah işledi. Ne bu? Fal khawfu sautu sa'iq. Korkuları deydi. Allah'ın sürüp baran kamçileri deydi.
Жүк не дете келе Алла сақласын, Аллах бұның үшін менге жеттірген етекті. Қиямат күнін Аллахтан да бұның үшін жауап берекме. Бұңа бұлай азап болып деген қорқу дейді, аны қамшысы дейді, ызынан сүріп барған дейді. Амаллықны еттіртмеген дейді. Уарраджау хадун қаид. İzlemegi deydi Allah'tan sürüp bargan sürücüsü deydi. İzlegeni söz için adam karnını toydurgaz desene çıkatda işlerge de. Əlü kiyer gezlese, əlü meşnaminer gezlese, oltan onda bardırgan zat. İşletken de keçen çuklatmağanda o zatla söz için. Bu da deydi Allah'tan izlese deydi zatını. Allah'ın rahmatın, Allah'ın nürün, Allah'ın cennetin, Allah'ın razılığını izlese deydi. Alında sürücüsü sürüp barır deydi. Vel muhabbatu tayyarun hamil. Suyum da deydi. Аны көлтіріп тұрған сүйім дейді. Баттыртмай барған ол дейді. Фалхаиф я'малу ма вujudil машаққа. Қорққан дейді, қиын болса да ішлеген етеді дейді. Қорққан дейді, қиын болса да ішлеген етеді. Құллық етеді. Таң атмай тұрған етеді. Чұқысынан кесін бөлген етеді. Аллахқа талпыған етеді дейді. Екіншісі, ғайр анал хауф мимма хуа ашаққу бихамлин аля сабр аля ма хуа ахман ва инкана шаққан. Қорқуға кірген ішің дейді, сені жеңілдеткен етеді, ішлеген сатты ол қиын тиесі дейді. Тұрғаны, ішлегені, құллық еткені, аны айтады. Уарраджи я'малу ма вujudил машаққати айдан. Іздеген де дейді, қиылыққа түбеген сатта ол іздемектер ба атлап барадан дейді. Ғайр анна раджаа фи тамамир рахатин я'малу аля сабри аля тамамил тааб. Ама дейді, раджа ол іздемеге дейді, Алла бір рахатлық береді дейді, қиын затыны өткен сатында рахат өтерші дейді. والمحب أما سجنا ديده يعمل بذلك المجهود شوقا إلى المحبوب. نيتر لقيلقتان دا atlara köşede o sügen zatına tüber için deydi. Söz için Allah Teala ülgüsünden başa türleyecek. Seni ne sahibi, ne kardeşin, ne kim olsa da cıllaba tas bolup da kaldı söz için. Allah vermesin de. Sen bilmeyse tas bolup da kaldı. Bir 10 yıldan 15 yıldan xabarı çıkadı. Qaydaysa birde dünyanın qıyırında Alaska'da deyik söz için de. Alaska'dan da xabarı çıkadı Saudu dese. Жол қиынта қой не теркме, жашай берсін кесче деп қоярқын да адам сүйген қарнашын сөз үшін, не да сабиин дейік. Қой қиынды заман, қиын жолды жашасын кесче деп қоярқ түрлі. Ешсе, рысқыда жиярты жолын қиылығында көлтірген етекті, барған етекті. Ол дүнияда зат үшінді сөз үшін. Аллахын Таала үшін, Аллахын сүйген үшін, Аллахқа жоқ болыр үшін, адам дейді жоғын аярға жарамайды, аны айтқалы. Sonra кескесін Аллахқа болған адам, ол аны өстіріп барады, жамаат, өсіп барады. Ухар күнінде zikir etseniz anlarsınız. Etken anlayın cemaat bunu. Mem sattaki haber halka siz iyi anlamazga bolsana. Etip görüyoruz da inşallah. Mahar etten sayın, har inger sayın. Etip görgen saatinde nafsın kalla bir şaşadı o közüde. Şeytanın da kalla bir vazmışat etet. O saatten anlarsa cemaat. Bay tıngısız et koyat seni. Zikirge kirgele, birinci kirgele sobina. Zikir etken saatte nafsın aldırgan etet seni. Koyun etesen bunu, mağana et, olcar suğun bardı, bu bardı, ar barga kerekti, bir barga kerekti, ne desen bunu, bu jarayımı, jaramayımı, alayımı, bulayımı deyip 10 minut uyun kurmağın. 10 minut ne tutmaz için şeytan seni Allah'a bir zatla ettirekti, kesin seyirsinlik sana. Sonra sen ol için be, Allah'a da süyeme, Allah'ın da talpı, Allah'a talpıyma, Allah'tan korkama, anlam aşığama degen aldığan etekti adam kesin. Azrail kelgen saatinde da қалай болды қал Аллахты білген. Ол себептен жамағат бұл қарзат бізге Аллах Таала беріп тұрады. Сен кесіңе нафсыңы қад афлаха ман заккаха ва қад хаба ман дассаха дейді Аллах Таала. Хорлағанды кім таза еткен есе нафсын дейді да. Неге сөйлешілмейлі бұл сөз деп сағатта? Неге айтылмайлы? Миллетіне екібетлі болуырын іздеп айтылмайды бұл. Аллах Таала айтады да мұны қад афлаха ман заккаха. Хорлағанды кім таза еткен есе дейді нафсын дейді. Ва қад хаба ман дассаха. Хорлатқанды кім кірілендірген есі нафсын дейді. Эксперимент етейіз да көріңіз. Олтыр да бір көз зікерет да жаңыз кесің. Ешіктен да жап да, кішке да көрінме да, олтыр да Аллах ба сенсіз жаңыз. Если Аллах бол тұрған сенге скучно есе, о саттаңлар Аллах ба сен байлаңның жоқты. Если Аллах бол тұрған сатта жүрегің Аллахқа байланып, жашнап, көзіңнен да жыламық шығы есе, жүрегің таралы есе Аллах Таалаға, ол жаратқанға, бил Аллах Таала сен ба байламныды. Ойын түрлі жамаат бұл зат. Biz oyuna tur zamanımız yoktu. Zaman aşırıp var zamanımız da yoktu. O sebepten Allah Teala nasip etsin. Peygamber Aleyhisselam'ın halvasından başladık da, uydinenyadan. Peygamber Aleyhisselam polçasa 30 minuttur, 10 gün, 20 gün ayını şuursuz, çok gerekli bulmalı oturup durgan. Oturup
сағыш етіп, зикир етіп, жүрегі Аллахқа байланып тұрған. Аллахтың саламы аңа болсын. Бұл себептен байда айтқанлары алимле бада аннау ла янбағи ан яфхама маънал халва кама шаззал баъдул фахимуха хасба шузузихим. Bir қауым адамдар халуаны теріс аңлағанлар. Теріс аңлағанлары қайыр болса да чегетке кетіп, тауға кетіп, аны толтырып баш етіп, керек түрлі ала жамағат. Ол пайғамбарымыз алейхиссалам заманында пайғамбар бойынша болғанды, анан sonra қайтқанда халуасы үйінде болған, саллаллаху алейхи вассалам. Бізге де бүгінлікте халуабыз үйде керекті. Чегетке барып, не де қайырса дорбының ішінде кіріп, үйден түскен керек болмайды. Пайғамбарымыз алейхиссаламға сұралғанда Емашқи хижра не зат деп сұрғалай. Хижра не затты дегендерінде, хижра көшкенге айтылады бір жерге. Пайғамбарымыз алейхиссалам не дейді? Антахжурал мааси. Günahlardan köç degende, olt degende, emaşa hicra degen. Sen barıp tavuğun içinde girip, aman savaşlarında başına girip tuğanda, anan hayır yoktu. Anlaysa adamların içinde, Ricalun la tulihim ticaratun ve la beyan an zikrillah. Er kişiyle deydi Allah'ta ola. Er kişiyle deydi o adamlar. Adalana deydi, niye satu, niye alu deydi, Allah'tan eskermekten bölmeydi, eserin deydi. Bizge ne etmiş ayet et? Mınçakmalı da, hurcumuna salda, köy üskende etmeyle. Adam başı öşet olayına, yüreğinde Allah, 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 Allah. Yoktu da yok. Bizim yüreğimiz ne dedi? Dünya, 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 dünya. Çabarı, çap beri, arda çap, bir de çap, al bunu al deyip, yüreğimiz işlet durur, dünya deyip. Allah'ta da boş aytmandı. Fazzukur isma Rabbik. Allah'ın atını esker deydi Allah'ta ola. Allah'ın atını eskerine, Allah'ın atı kimdi? Allah'ta da ve tebettel ileyhi tebdile. Emde bölün degen Allah'a tselikom deydi. O sebepten bu halva degenin küçü ulu zattı. Ana aytqanları bayda alimli halva har musulmana da amalsız gerekti değil. Ama içinde de İbn Teymiye rahimahullah ol da ne deydi? Buna ilmu suluk degen. İlmu suluk çoğu bilim degen. Hatta İbn Teymiye'ni pasreda vatellerine sanap kesilerin zikirge karşı baran adamla ananlağanıbla bulan işleri birbirine gelişmek cemaat. Kuru bir ülgü keltirsek andan İbn Teymiye etten namazdan sonra olturup deydi, etten namazdan sonra. Söylüşüm satta salafile edip söylüşüp durarsa biz salafız, biz mazhapla tutmayız, biz alay, biz bulay, biz bakay, biz salafiz, biz de durgan. Sen imamına İbn Teymiye deyip kabul etkensin. An etken cumuşunday kabul et o sattı. Ne deydi? Etten namazdan sonra olturup deydi, gün orta namazga bir kesek kalaydı deydi. O zikirden o zaman kadar deydi. Etten madan gün ortaga deri. Turmağalay zikir et deydi. Söz sormayın kelle soktalara imam deydi bu bid'atül müt deb aytkan. Peygamberimiz Aleyhisselam bu aytkeni kelem degende aytkanda ogay deydi mındat meni küçüm degen. Mabu zikirdet meni küçüm degende. Zikir etmekte. Zikirni küçü bat cemaat. Zikirge kesibin yüreğimiz berme geldi. Biz ekibetlikni yürekten çıkarga madarımız yoktu. Ondan sonra endigi temabız bu halvan ayttık. Allah aytsa baydan dаңлаша bir ayttım deb turam inşallah. Bunu etip görüge gerekti. Söyleşip durana hayır yoktu. Etip görsek anlayapız. 8 ayetten namazga maksat da bu sastavda kıyın yok da kelgen etten namazga. Ertema turayaq da keldik da olturayaq da zikir eteyik gün tügінші bayda Allah aytsa. Eңirde de macasından sonra olturup biz zikir etemiz. Koşulğuz degen любой zaman açıkta Allah aytsa. Taşa zat yoktu. Demeli bizim sözde söyleşip aylangan zatlar körgez deyin kelsin de körsün daydı. Bizim aytkanımız açıktı, etkenimiz açıktı alhamdülillah. Ters atımız var ise tersini köyüskenge Allah razı olsun. Düzelir biz. No terslik bulma Allah ters atlan söyleşip aylan. Neysele anda Allah'a kesine boşlayız. Allah kesi onu öter o adamla. Endi Peygamberimiz Aleyhisselam bu halda turgan saatinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na Peygamberlik kelir közü jetet. Allah salamanga olsun. Bunu Bukhari'de kelgen hadisini aytayık. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kesin aytkan xabarı. Raval İmamul Bukhari an Seyyideti Aişa tasifu keyfiyete bad'il vahyi ve tekul. İmam Bukhari'den kelet deyit hadis. Aişa radiyallahu anha sıfatlagan etet deydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy qalay kelgen. Vahiy degen откровение aytılmadı. Allah'tan açıklık qalay kelgendi. Ayta da
Avvalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem er-ru'ya saliha fin-nevm. En birinci belgisi deydi Peygamberimiz aleyhisselam peygamber bolluğuna belgi bergen Allah аңа keçe çuklagan körgen düşün etten basında körgen eken deydi. Ол примерно 6 айын барған талай. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam түшүндө не көрсө эттен басында айтып барган. Түшүндө біреулен жарысып көргенсе, ол адам жарысмай қалмаған. Өліп көргенсе, өлмей қалмаған. Қуаныш болып көргенсе, қуаныш болмай қалмаған. Біреулен тышынан келген көргенсе, келмей қалмаған. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam түшүндө не көрсө, күндөл болып барган. Нек десең, пайғамбарларны түшлері да кертіге саналады жаңа. Peygamberimiz aleyhissalам түшүндө көргені, күндө көрген чады. Allah түшүндө берген белгisi күндө берген чады. Ол себептен Аллах Таала en birinci belgini düşünden başlaydı. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan. Sonra ayet fakana la yara ru'ya illa ja'at misle falaqis subh. Ke düşünde düş görmeyet deydi, ol ettimla bolmay deydi. Summa hubbiba ileyhil hala. Ondan sonra deydi Peygamberimiz Aleyhisselam cangızlıkны süydü deydi. Hubbiba degeni cangızlıkны sүйген etdi deydi. Adamlardan ayrılıp uşaktan da adamlar jıyılgan жерден de tura almayın. Sonra elden çıkıp ketken deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anı kaparın saatda ayttık. Ve hubbiba ileyhil hala. Summa hubbiba ileyhil hala. Ve kana yakhlu bi gâri Hira feyetehanneth fihi leyali zevâte adlin qabla en yenza'a fi ahlihi ve yetezevvede lizâlike summa yercu ila Hadicetin feyetezevvede limisliha. Sonra ketiyet dedi yetehanneth. Tehannus degen bu kullukka aytılmadı. Kesi sağışına göre, kesen kılığına göre kulluk etken. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala'ga ol közüde bilgenine göre, anlagana göre. Ne desen, her deri Peygamberden kelgen zat bulmagan da. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir zatını bilmegen. Allah Teala Kur'an'da aytadi kalayına, sen bilmeyin her deri ne boğan iman deydi da. Oma kuntu tahuttu biyeminik. Kolun da жазған detmeyse juqun deydi Allah Teala. Bilmeyin deydi, iman ne boğanın deydi. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anlaganına göre deydi, tahannus деген кез халық кезче сагышлары, көкнү ким жаратканды, калай жаратылганды, жерле калай болгонду, адам не үчүн жаратылганды зат деген үлгүгө айтам. Ана сагышалар нерсе терен болгон. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı менске айта турган нерсе. Sonra айтады, заватал лаял адад qabla en yenza ila ahlihi. Үйүнө келдерин алба дейт. Ve yetezevvedu lizalika. Sonra үйүнөн de hazır bolup çıkayt deyt. Azığın başına alıp bay uzun zamanlı anda turça deyt. Summa yerci'u ila Hadicetin feyetezevvedu limisliha. Sonra o zat boşalsa deydi azığı. Qaytıp keleyt deyt Hadice'ga entalla birini jiyip çıkıp keteyt deyt. Hadice'ga seyislemedi o adamны akıllığına, o adamны ол жетілігіне, Аллахның разылығанға болсын, Аллах Таала не түрлі сауғалап, Аллахке сауғаласын. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a жоқ айтмағанны. Сен сатта түшер улалайла да келтір oldu. Қоншыға қара, ол қан етіп әне, сен неге етмейсе, ол қалай айнаған, сен неге айнамайса деп oldu. Eң ұлы адамны тайдырған затлан бірі түшіру қоншыға тәңет башласа. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın айтқанданы. Kıyamet günü kişinin kurruğu deydi, üy büçesinden kurruğu деген. Aytırık deydi, ma ol Allah etet, ul deydi, sen ne gitmeyse. Deyip keltir de büsün örgü söyleip deydi. Ol da et almağallayı, konşus etkençe, sonra anga erkelik bulman жерleye kirip, haram zatla ozalıp, andan kurruğu deyip, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da aytadi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayını kelmey turgan tüyüne. Sonra kirip gelip de azık bir Hadice deydi. Başka şuru ne terget, Allah etсе. Erine, vallahi billahi, o töbesi boğun dolayı boğun sen, çok da senden hayır yok, neme yok der gitti. Kesta düşür onu em tayağın jeri Sabileni katında erge aman aytkan sattı cama. Sabileni katında erine aman aytты, en birinci Sabileni erine atalarına tыңlamazga üretken de ol kesidi. Arada sen anlamağın, ne de jaratmağın zatın var ese, Sabini katında aytırға жарамайды o zatın. Düşür o er kişiге o zatın aytırға жоқты. Nek desең, er kişinin sıyын düşürеді ол Sabilen közünde. Başkanı sıйлап başlayla, o ataların sıylamayla da başka ülgü болады ол adamға. Барын деттерген, nedi? Үйде düşür odan. Allah kesek akıl versin düşür olağa. Kesek akıllı болған düşür o, үйінде сақларықты, er kişilerini de üstürrüktü, erin de sıyın körrüktü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayını жоқ болып келсе де дейді, азық керек ет десе, аузынан бір сөз шығармаған дейді. Азық шығын жиып беріп қойған. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a.
Sonra limislihi. Hatta ca'ahul hakku ve huve fi gari Hira fecaa'el melek fekale lehu. O haldalar jürüyü turgallay deydi. Hak geldi deydi Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Hak degeni Allah'tan hak geldi. Allah Teala Cibril Aleyhisselam'a şahat. Hatta fi gari Hira durbunda deydi. Fecaa'el meleku fekale lehu. Sonra melek kelip de alaytat deydi. O keçesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kulluk etti turgallay. Kadir keçe bolğanda o Ramazan ayı Kadir keçedeydi. Kulluk etti turgallayına keçe savaşında Allah neskede turgallay Cibril Aleyhisselam keledi. Cibril Aleyhisselatü Vesselam keledi deydi. Kıskan etti deydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Haparında alaytat. Fecaa'ul melek fekale lehu ikra. Melek keledi deydi. Oku deyip alaytat. Çoktu seremoniya baş çoktu. Korkma. Ben zat yoktu. Kelip oku. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Keskin de. Kelip de oku deydi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Oku bilmeyen adamga. Peygamber Aleyhisselam kölesi çıkan. Canı çıkan da sonra okunan. Tar kor nemen içinde zor bunu. İki adam sin Allah. Bir avaz oku deyip alaytat buna. Alay kelleyine fekale ma ana bi kari. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aytat. Men okuçularının tülmedeydi. Bizge kelip oku dese doğrunda söyleşerik mi kim olsa da. Ot küç. Küç degen, jürük küç Allah Teala bergeni hazırlagan eken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zat. So Peygamberimiz Aleyhisselam aytadi, "Ma ana bi qari." Men okuy bilmeyme deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Oku Allah'dan tülme deydi. Faqala fa akhadani faghattani hatta balaga minni juhud. So men tutup alay kıstı deydi. Canım içimden çıkıp ketdi bay saçtayım deydi. Tılpı uzat kalmak eken sallallahu aleyhi ve sellem. Asırık kıskandan Cibril Aleyhisselatü Vesselam canım içimden çıkıp ketdi dedi bay saçtım deydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Summa arsalani. Sonra iydi deydi, meni ciberdi deydi. Fekale ikra. Aytti deydi, oku deydi. Cibril Aleyhisselatü Vesselam. Fekale ikra. Fekultu. Aytama deydi, ma ana bi qari. Men okuy bilmeyme deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Oku Allah'dan tülme deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Feakhadani fagattani thaniyan. İkinci kere deydi, kısatta deydi. Fekale ikra. Oku deyip alaytat deydi. Fekultu ma ana bi qari. Aytama deydi, okuy bilmeyme men deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Feakhadani fagattani salisan summa arsalani fekale. Üçüncü kere kıstı da deydi alay. Güçlü katı kısıp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la. Sonra iyet de deydi. Iyet de bu sözden etti. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insana min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezi alleme bil kalem. Allemel insana ma lem ya'lem. Oku deydi. Seni yaratan Allah'ın atıba deydi. Seni yaratan Allah'ın atıba oku deydi. Halakal insana min alak. Yaratkan da adamını deydi. Alaktan. Alak deyen demeye aytılmadı. O adamın erkişin soğuk tişörtün içine çıkan satta kesek bay kan halga kirgen satta ol jabışkan etet kabırgalarına sabiyorun kabırgalarına jabışkanga ne alak deyli. Sonra aytadi zgustak. Adam deydi zgustaktan jaratkan deydi Allah Teala. Cahiliyan zamanda nemede kişinin çıkmakka par olman közüde Allah Teala en birincinden başlaydı oku deydi Allah Teala. Oku, sonra bilimini aytadı. Adam neden yaratılganını aytadı. Sonra aytadı İkra ve rabbukel ekrem. Oku deydi Allah'ın emsilit deydi. Ne için aytadı? Потому что dünya taşlagan emreye kulluk etip hılmet Allah'ın emsili Allah'tı deydi. O zatla çok da tülle. Allah Teala'na assetken zatla deyip bana kökskeldi git. Allezi alleme bil kalem. Okutkan satta da deydi, üretken satta da kalam öğretken deydi. Allemel insana ma lem ya'lem. Adamga öğretken deydi. O bilmeyen zatın de balaytat. Faraca biha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yercifu fuadahu. Anma deydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ızdan kaçıp ketedi deydi. Hira'ya bargan boğamız. Kim bargansı Hira'ya? Hira'ya çıqqanmız. Hacile. Hacilikке barıp Hira'ya çıkmay kalgandı. Men tapqa sanamayım. Barga kerek. Madar bolsa umra barsağız çıkarsa qarı. Köz jettiriz inşallah. Bir de kıyındım. Ablaydı tek örge çıqqan. Sonra Hira nemeni uşatama. Men Ablayda Astinovka'da o tau barda. Jabal-i Nurga uşatama. Abay eskergen eseyiz. Hira'ya bargan bay işlengenim. Abayda nemege uşaydı. Jabal-i Nurga uşaydı. Nür tauda batalaydı Hira boğan taunu. Ne? Ha, ta umra barsağız inşallah qararız. Çıqqan bir de kıyındı. Bulay çavulda taşta bir kıyın çıkasa. Arıp
Sonra түшкен де алайды. Сен көзіңіз Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның затын көргеннен sonra былай дорбын тауын башы былай да сөз үшін неме таудан башынан бері түшесе де ма бері қиыр жана дорбың алай кіресе. Ары кіргенің де қиынды. Sonra аны көргенлейіне Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам чартылап шығып дорбынны айланат бері Мекке таба. Айланат 5 километр бар расстояние үйіне дәрі. Сен 5 километрде Пайғамбарымыз алейхиссалам нүсібайне кеткенді представляетеміз? Үйіне жеткеншін саллаллаху алейхи вассалам. Таш, чаул, сол қорққаны. Sonra дейді, хатта ярджуфа фуадо, жүрегі тітіреген етеді дейді, асыр қорққаннан. Саллаллаху алейхи вассалам, жүрегі тітіреп дейді, Алланың саламанға болсын. Раджа асал ярджуфа фуадаху, фадахаля аля Хадижа бинт Хуейлид. Sonra кеш арасында үйіне чағып кереді Хадижаға. Хадижа шықылап тұрады, Аллахтың разыланған болсын. Чағып кереді дейді, саллаллаху алейхи вассалам, фаққаля заммилун. Үсімі жабығыз деп аяқ шығарады дейді. Кеш арасында, Аллахтың саламанға болсын. Кеш арасында дейді Хадижаға. Сорылды айтмады, сен шашқалы нетіп айназады деп айтмады. Аллахтың разыланға болсын. Чыңа бөрге тұрып дейді, Пайғамбарымыз алейхиссалам не айтқан есе болған. Үстіне не затлар бар есе барын жапқан еді. Бары сөз жап атыролға тітіреген кетмей еді дейді Пайғамбарымыз алейхиссаламна. Асыр қорққаннан да о затқа. Sonra айтады, хатта захаба анху рух. Sonra ол қалғадыр жап тұтып тұрды дейді Хадижа радиаллаху анха. Қорқуы тоқтаған үшін дейді саллаллаху алейхи вассалам. Ол тітірегені тоқтаған үшін дейді. Фақаля ли Хадижати ва ахбараха ал-хабар. Sonra хабарын айтады Хадижаға не болған? Sonra айтады дейді, лақад хашиту аля нафси. Хадижа дейді, кесіме қорққан ем дейді. Арабта бішна лақад хашиту аля нафси деселе, джин заран, шайтан мы заран салды деген ол сөзді. Лақад хашиту аля нафси. Бұл сөзіне сізде қойғыз. Алла айтса, бұның үстінен көп зат сөйлешер біз Алла айтса. Бүгін дәрісте болмаса да, ұза дәрісте бұл васлақаветлені, бұл дінге қаршы барғалығына, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламна бұл Жибрил келген көзін қалай түрлендірге күрешкелері, анда мағынасы не болғаны, не үшін түрлендірге күрешкелерін, Алла айтса, бұл дәрісте жетіше алмасақ та, ұза дәрісте де аның үстінен сөйлешерік біз Алла айтса. فقال لخديجة وأخبرها خبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة عند خديجة غراز ne deydi хабарын айтты да былай болдым кеше келді бір зат мені қысты оқу деп айтты мен оқи білмеймін дедім андан sonra Абдулла сөздерін айтты менге дейді ал айтады кесіме қорықтым деп ол айтады Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам кесіме қорықтым дейді Хадижа не дейді қараңыз итте болады емеге түшіру деп ит айтылмады аңғанеме ол қылығы ба, ол ақылы ба, ол естігі ба, ол кесін жүрте білгені ба, деме? Бұлай ете білген, түшірлап егесіл болу олы, ал ете білген. Сұра айтады, кәллә валлахи. Пайғамбар салам кесіме қорқтым дейді, айтады, кәллә валлахи. Аллах бан детеме, оғайды, сен қорққан зат жоқты дейді. Хадижа айтады, сен қорққан зат жоқты дейді. Ля юхзик Аллах, Аллах сені учуза теріп дейді. Сен мұдақа теріп тілді Аллах тала дейді. Көл берет бат еріне, сен Аллах мұдақа теріп тілді дейді. Өмірде де терекілі, иннака ла тасилур рахим. Сен жуықлықтың тұтқан бір адамса дейді. О тахмилул кәл, қарусылға болушқан, Алланың жүктерін көлтірген бірісі дейді. О таксибул мa'дум, жұғы болмағанға да жұқпа болушқан етесі дейді. Әлеу халілерін айтады. О туқри уддайф, қонақ келсе де қонақтында сыйлаған етсе дейді. О туину али наваибул хақ, түздік болса да түздік жанын аласы сен деген. Түздікке жетсе де түздік жанын аласы дейді. Бұлай адамны Аллах Тағала дейді, қоярық тұлды дейді. Шайтанны бошыларық тұлды бұлай адамға дейді. Көл береді Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға, Аллахтың разылығына болсын. Сатпай болсын етерге, әлтегіз бұл шаш байланады, бұнар бір не құбыран әлтегіз, не түкіртігіз, не бір зат етегіз, еріктіріп бошады, айлаба қайдейса бірде, сәбилеге жоқ өткені жоқ, бұндан жоқ, қайыры жоқ, алай жоқ, қарне мен бойнымда, алайла сөз үшін, немес. Sonra айтады, оғай дейді, Аллах бан тетеме дейді, Аллах сенге дейді, заран салдырақ тұт дегенді. Сен жұқын тұтқан дейді, қарусыға болушқан, жұғы болмағанға жұқ берген дейді, ауырлығы болғанға ауырлығын көлтірген, жеңілдеткен дейді, қонақ келсе қонақтың сыйлаған дейді, іш жетсе хақны тұтқанса сен дейді. Сен жалға Аллах Тағала қойып отырып тұлды деп ал айтады. Sonra айтады, фанталақту бихи, фанталақатыл хади бихи хадис хатта атат би варақаты бин Науфал. Sonra Хадижа дейді, кел дейді, сені Варақа ибн Науфалға тейім деп ал айтады дейді. Варақа ибн Науфал кімді? Екі қарнаштан туғалла Хадижа бұла. Алла, двайротны қарнашы бірде тұралла Хадижа бұла. Варақат ибн Науфал ол көзіледі 100-ден атлаған бір кіші болған. Жылы кесі де християлы болған.
христианлыкны алып, sonra kana yutqinul ibraniya. Kesta arameyskiy yazıqны Siriyanskiy arameyskiy yazıqlardan xabarı bolğan deydi. Aytırlar kitaptan xabarı bolğan deb aytadi. Wa kana ibn am Khadija wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliya. Jahiliya zamanında Hristiyanlıq bolğan deydi. Wa kana yaktubul kitaba al-ibrani fa yaktubu min al-injili fil ibraniyati ma sha Allah an yaktub. İbrani tilinde biliyet deydi. Arameyskiy aytılmadı bu İbraniya deb. Sonra İncil'inde yazğan deydi. Ol tilde deydi. Sonra aytadi deydi. Wa kana şeyhan kabiran qad umi. Kesta жылы улуу deydi. Başka tarixçiler aytırlar 100'den atlagan deydi. Közde soqur degan. Közlerde же soqur bolğan deydi. Qartlıqta deb aytadi. Faqalat lahu Khadija. Sonra Khadija xabar aytadi deydi. Erinin üstünden bolğan zatına. Sen qara qalay jöngер neme. Allah nasip bersin. Har birinde de Allah bir-birini anlarga da kıyın türlü Allah etken. Adam har kim kesin orunda turga gerek diyeceğiniz. Erin бар ese, er dep kesin algan ese, anı er kişiye sıylara gerekse. Er kişile sıyı Karaçayda ömürde de kelip turgan. Kart katın joldan ötmegende er kişi sabi ötüp bargan saatında. Sıylagan etkelle, sıy bergelle. Nek er kişilikni kaçın körgelle. Saat er kişiden battırgız da geldikке, anı bak kesin kurtasa sen. Milletini közünde erini uçuz etese. Anı uçuz etken sen sıylı bolğan madar yok, sen er kişi bolalık kulsa. Sen tişur bolup jaratılgansa, sen tişur bayqalıqsa. Ama bir masxara bir bolsa, sen tişur dep aytılıp kulsa, sen bir erkek matallı bir derklesen söz üçün. Saatda aytılıp turат da, çaçlarını qısqa qırqıp meşinaga da mindirip qayır bargalar dep kızdır baylanıp bollar be söz. O sebepten bayda ne deydi? Qayğısın kör baylanat derin. Eltet de xabarını aytat Varaqat bin Nawfalga. Aytat faqala lahu Varaqa. Aytadı ya ibn am isma min ibn akhika. Ey deydi ata qarnaşdan tuğan deydi. Qarnaşından tuğanga bir tыңla deydi. Algın köyöge aytqala qarnaşdan tuğan deydi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın qarnaşdan tuğmagan. Qarnaşdan tuğalı çıntıs juğ etkerlikler bolğanda. Köyöge qarnaşdan tuğan dep aytqala Araplarda. Sonra aytadı qarnaşdan tuğanga bir tыңla degen. Namıсын köremiz jamaat. Karaçayda eriňe dep aytılgan bizde qayda bolsa da. Bizde даже erini karnaşlarına atıp da söğüşmey turgalla. Alayt da söğüşün. Jaşını sabiyini kart atasına atıp atasala anatını aytalmaganda tas kart atası katında. Saatda o deme svoboda qayır bargan Allah'ты bilgen. Aytkan edi, tыңla deydi, karnaşından tuğanga. Erime tыңla dep aytmaydı. Karnaşından tыңla deydi. İslamda Allah yoktu, İslamda Mabula yüreğim jargan Allah ketisi mabu jahille neme o betine sakalı üstürüp başına jagıp kıskalayna İslam barsa buttu geldi turama bilimler olmalı bu kaçtığanda Allah niye tu İslam'e takova sen ne kaparın var İslam'da var mı da yok mu da uzatlana sen okuyan etkense bilgen etkense zamanın aşırgansa bilimde niye kaparın var İslam'dan o sayede bir rol kettin lan sen alim uçonlu boldun da büyülükte ne o bilmeyen zatını çok dep nege aytasa Abu Bakr ne aytkanda ayyu sama'in tazilluni ve ayyul ardı tahmiluni in qultu fil Qur'ani ma la a'lamuhu dey. Meni qaysı kök jabarıptı degen. Qaysı jer körültürlüktü men deydi Abu Bakr. Qur'anda bilmeyen zatını söyleşsem men de balaydı. Xabarın bolmagan zatlar ne söyleşese. Peygamberimiz Aleyhisselam qaysı aytdı? Man fassara Qur'ana min nafsihi falyatabawa maqadahu fin-nar. Kim deydi kesinden Qur'anın üstüne xabar aytsa, cehennemde ordunu hazır etsin deydi Allah Teala. Bilmeyen söyleşken sebeple. Sonra aytadı, tыңla deydi, karnaşından tuğanına deydi. То есть köyüne tыңla da geldi. Sonra aytadı, faqala lahu Varaqa. Sonra Varaqa aytadı, ya ibn akhi mada tara? Ne körgense karnaşdan tuğan dep alaysa. Sonra fa akhbarahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber ma ra'a. Sonra polnosyu xabarını aytdı deydi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam neni körgenin, ne batırtırgenin barısı xabarını aytdı deydi. Faqala lahu Varaqa. O saat aytadı deydi Varaqa, hada namus ay Cibril ev el-vahiy ellezî nazala ala Musa. Bu namustu deydi. To есть Cibril o Musa'ga düşken namustu dep aytdı deydi. Musa aleyhissalamga kelgen namus but deydi. Cibril deydi senge kelgen deydi. Ya leytani fiha cez'an. Ey deydi men jaş bir boğuyum satda degen. Жылым bir kesek jaş bir boğuyut deydi. Leytani akunu hayyan iz yakhrujuka qawmuk. Men sağ bir boğuyum o közde sen milletin kıstagan saatda deydi. Senin milletin seni kıstagan saatlarda men sağ bir boğuyum o zamanda deydi. Anlagan eken peygamber bolğan. Xabarı bar. Allah da Qur'anda aytadi da
Nabil ummi lezi yecidun fi kitabihim. Jaza bilmegen, oku bilmegen Peygamberinin kitaplarında körgen eteli Allah deydi. Ne inanmaylaydı Allah Teala. Sonra aytады, sabır болғым сен çıkargan saflarında деп aytады. Qawmuk faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem osata Peygamber aleyhisselam aytады deydi. Ava mukhrijiyahum. Meni çıkarganda meterkle деген sallallahu aleyhi ve sellem. Men qыстaganda meterkle деген milletin. Millet har deri sügene keldi Peygamber aleyhisselam. Amin atalay bolgan. Amin ышанырга тыйынчлы. Ышангыл адам деп ышанган келди барысы. Peygamber aleyhisselam sıyın körgen keldi. Ol millet meni çıkarganda meterkle deydi Peygamber aleyhisselam. O saatte aytады. Qala na'am lem ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udi. Sen çebrevlen senге kelgen zatına kelip аңа жаулық етілмей қалмаған деген. Пайғамбарлық адамға келіп, аңа жаулық етілмей қалмағанды деп ал айтады. Sonra айтады, وَإِنْ أَدْرَكَنِي وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزِّرًا. Ол күн жетсе дейді, мен сау болып, ол күн сенге дейді, аяусыз болшыртма мен деп ал айтады. Не қаруын салып алай болшыртма деген. Ал айтқанда, ثُمَّ لَمْ يَلْبِسْ وَرَقَةَ أَنْ تُوفِيَ وَفَتَرَ الْوَحِيِّ. Sonra o közüden sonra deydi, köp zamanda ketmegelde Varaka avuşat deydi. Peygamber aleyhisselamdan da vahiy kesilet deydi. Cibril aleyhissalatu vesselam kelgenini koyup oturdu. Cibril aleyhissalatu vesselam bir rivayetlarda aytılады, 3 yılını kelmey turgan deydi ondan sonra. Beyhaqide aytılganına göre 6 ay deydi. Ondan sonra 6 ayını kelmegen deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Cibril. ثم روى البخاري عن جابر ابن عبد الله وهو يحدث عن فترة الوحي فقال له حديثه فقال في حديثه Bukhari'de kelet dedi Cabir bin Abdullah'tan Cabir Allah'ın razılığına olsun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ençi kılıklarının köp zatını keltirgen Cabir'di. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde bolgan zatla, übüçesi bolgan zatla, aklusunda bolgan, vahiyinin közünde bolgan zatlardan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üstünden Cabir köp hadis keltiredi Bukhari'de. Sonra Cabir aytады. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üstüne kapar aytады. Beynama ana emşi istemiyordu soğutan minessema. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy kelmey kalganda Peygamber Aleyhisselam'ın anlattı. Peygamber de bunu Peygamber'e saylangana Varaqat bin Nawfal aytkandı. Sonra kelmey kaladı vahiy. Gün, yık, ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay 5 ay, 6 ay rivayetlara göre, bir kavme göre 3 yılını közüne geçti. Sonra Peygamber Aleyhisselam kıyınalgan edi yüreğinden. Men bir test satın etken bolma. Allah Teala bunun için men koyup olturdu bol degen. So içine sıymaydı o zat. Allah Teala men koyup mu olturdu ki? Allah men koyup mu olturdu dep tura almaydı deydi. Yaşauının manasını tas etedi. So bir kere deydi tavuğun başına çıkadı da Allah men koydu ise men tavuğun başına kesim atayım da koyayım dep onu dedi. Allah onu vakil Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Al kendi aytады. Beynema ana emşi istemiyordu soğutan minessema farafatu basari. Jolda bara turgalayma deydi. Bir tavuş eşiteme deydi. Tavuş eşitip közüm költüreme deydi. O tavuş bolgan jerge fa izal malakul lezi ja'ani bi hira jalisun ala kursi beyne semai vel ard far'ibtu minhu. Qaragamda deydi, o menge o zamanda kelgen melek deydi. Şimdiki oturup deydi, kök bacırın arası tolup duraydı deydi ondan. Cibril Aleyhisselatü Vesselam tolturup koymadı deydi, gorizontunu barısın. Soran körgörleyime deydi, biyağla canım çat deydi, o biyağı korku uzma kaytat deydi. Kaytama deydi, faracatu fakultu zammilun. Sonra korkamazına kaçama deydi. Aytqalay, biyağlay, üyüme kiremede, üyümde kıçırgan deydi. Üstüme cevabız deyip, al aytqamda deydi. Alay bolup turgan halında, ol kaltıray turgalayına ayat düşet deydi. Ya eyyuhel muddessir kum fa anzir. Ey olu sıcak olup turgan deydi. Allah Teala aytadi. Ey olu sıcak olup turgan deydi. Tur eskert dep aytadi deydi. Buyruk beredi. Tur deydi. Endi eskert deydi adamlarga. Allah Teala buyruk beredi. Allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a buyruk beredi. Zamanımız ne kaldı jatsa da. Bayda bir kerekli zatını aytırga. 10 minut alamat. Qaragыз жашлар, былайдан мен айттык. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a
вахи келгенін айттық. Жибрил алейхиссалату вассалам қалай келгенді айттық. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның халын ол көзуде қайсы халға кіргенінде айттық. Алла айтса, біз былайда вахин үстінде былай талап етсек заман толтыруға керек болады. Нек десең, вахи Аллахтан келген açıklıқты. Орысша айтсақ, откровение дейді да. Аллах açıklık береді Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға. Бұны барлығының үстінен исламға қарсы барған адамла бұны барлығына ой деп айтмайды. Болмаған деп айтмайды. Сейірлік. Ама түрлендірге іздейлі мағынасын. Түрлендірге ізлеп, вахини мағынасы түрленсе, салойдың бар да түрленеді. Көреміз қалай қарайлы бұла. Ол востоковетле, ол ислам жаулары, сатта немелі деп айта, Алла кесірді да. Аллахума салли ала сейдина. Атларын ұтқан ма? Алланың атларын айтып, бұл мешіттің үшін кірлендірге де іздемеймін, Алла айтса. Алла не дейлі, байда үшке бөлінген Аллама немелері. Біріншілері не айта Алла? Мұны мұсылманларны ақылларына сұққан етілді, бұзатыны. Мұсылманның жүрегінде ақылында ишеклі болча. Бізні инанғанымыз қалайды. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам, пайғамбар болынша пайғамбарлық үшін сағышты етмеген. Бір пайғамбар болыр еді, пайғамбар болса қалай болады зат деп, ол ақылына келмеген, саллаллаху алейхи вассалам. Аллай заты болмаған. Аны үстінен жүріп тайламаған. Аны іздеген детмегенді. Аны үстінен сағышты етмегенді, саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз алейхиссаламның ішінде жашап тұрған бір сағыш болмаған, о зат. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам келсін жашауға жашаған. Sonra Аллах Тағала ол жаңғыздықны жүрегіне салғанда шығып кетіп, кесте Аллахқа құллық етерге дұғалас еткен. Жүрегін тазалығынан. Байда қарағыз қалай кірелді бұла? Бұла неме дейді? Біріншісіне дейді. Ол дейді бұлай үйден тұрып тұрғанда неме болғанды. Бұлай жүрегін жанында бұлай бір шафафия болғанды дейді. Неме тазалық болғанды дейді. Sonra адамның көзіне затлай көрінген екелді дейді. То есть, бұлай атқа бұралла, біздің инанғанымыз, Пайғамбарымыз алейхиссаламға тышыннан вахи келіп, тышыннан түбеп, тышыннан айтқан деп, бала инанабыз, Алла бізге не айталла, бұны ішінен сөйлешінген бір зат болған дейді. То есть, адамны психологический қарап, ол ішінде болады, адам кес-кеспа сөйлешкен, немелі затла, аңға тартырға зейлі, Алла. Ол ішінен бір зат болған деп, ана айтады. Екіншілері не дейлі? Екіншілері абқари болған дейді. Абқари деген араб тілі, орыс тілде гений. Не? Гений болған, гениальный адам болған. Ақылы күшлі болған да, sonra ол тұрып тұрғанда ақылында нейсе бір развитие болып, екесінде нейсе бір прорыв болғанда, ақылында деп ал айтылды сөз үшін. Ақылында бір прорыв болған да, аны бұланнан кеткенді деп, неме ол құраған затлары затта, аннан болғанда, ол немелені сүймеген себеплі, идала покойниклен затланы, Аллаға против кесіше бұлай неметіп тұрған заты, планировать етіп тұрған тактикасына көре пайғамбардың далаңға құраған деп ал айтылды бұл сөз үшін. Üçüncüleri andan bıttır aytqanları, ol sira degeni adamda şizofreniya aytılmadı. Tura turup deydi, bu şizofreniski nemeler bolmandı ketken tep, ana aytıldı. Biz sorabız, Müslümanlar. Siz aytqan zatlarla kertiyesini, meysi bar ese. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға вахи келгенін kimden öğrengensiz? Vahiyın üstüne söyleşeli ama Peygamber Aleyhisselam'ın Cibril kelgen zatını kimden öğrengen sana? Sizne historikleriniz aytqanda, oğusa sizge neme zapatны historiklemi alayda болып жазғалы Peygamber Aleyhisselatу Vesselam'ın болған затларын рукопистер немелеріңіз писарларыңыз болғанда, алайда хабар айтушыларыңыз болғанда, бұл қайда есе де арабтардың ішінде бір гитче таучықтың үстінде біреуленген бұлай зат болған сөз үшін. Аны қайдан білелі? Пайғамбар Алейхиссалам кесін айтқан сөзінен. Бұлай болдым деп Пайғамбар Алейхиссалам айтады да. Сонша, значит, сен Пайғамбар Алейхиссалам айтқан сөзінен алған есен источникнен ана айтқан сөзіне көре жүрге керек. Ал айтты сөз үшін. Аңа жоқ қошқаның болса, сен өтірік чүкесің алайса. Потому что сені доватын таяныр жерің жоқты. Сен отталкиваться етер затың жоқты. Нектесең ол случай гитче тардың ішінде бір өлем, тар дорбының ішінде бір өлем болғанда ол. Пайғамбар Алейхиссалату Вассалам башағатта болмаған қатында. Аны хапарын Пайғамбар Алейхиссалам айтқанда. Sonra Пайғамбар Алейхиссалату Вассаламның айтқан хапарына сыймы есең не болса, инанмағыңа саналсаңа. Инанмы есең вахибада не көші сатты. Айтты ғой, жоқты вахида, жоқты ма, кез құраған деді ғой. Алай тұрғамада жоқты, құрарға керекті, құрған далай құрылады, ұлы динні
алжанын қалай түрлендірсең, қобанның алжаны қалай бұрылса, қалғаны заңай барады да сөз үшін. Мұсылманлар ақылларына да аны сорғазайды сөз үшін. Бұл Мұхаммадтың кесі ішінен болған бір зат болғанды. Мұхаммад кесі құрағанды. Мұхаммадны ол жітілігі ба, ақылын тәрелігі базат деген затланы. Иншаллах келдерсте сау дерсі біз аңға кетерікті, иншаллах. Айтқан сөздердің бір барында умур-чумур етерік біз Алла айтса. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның кесін айтқан сөзі, Пайғамбарымыз алейхиссаламның үстінде болған затла, емді үсібе кеткен затланы араға салған сатыбызда аңлаған етебіз. Бұға айтқан сөзі барысы да еткен ішлері бізді ақылымызны түрлендірге іздеген болмаса, башқа түрлі заты жоқты. Ол себептен Аллах айтса, сау есен болсақ келдеріске, иншаллах, уахийдің үстіне сөйлешербіз. Уахий не затты, қалай келеді, мұсылманлар қалай аңларға кереклені, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бізге қалай аңлатқанды уахийні. Уахий адамны іздемеге бам келеді. Осы не да Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламны ол уахийге түбегені. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның халы, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның аннан sonra уахийні қалай аңлағаны, аңға қалай келгені. Алла айтса келдесте сізде ақылыңызда сору қалмасша бір сөйлешерік біз деп тұрам Алла айтса. Ол себептен Аллах Тағала сөзін айтып, ана емашысын еткелден Аллах Тағала етсін. Вассалаллаху ала сейдина Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи ажмаин. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.